Tekereza ubwato bunini kurusha inyubako y'amagorofa 10 bukamara amezi menshi munsi y'inyanja nta muntu n'umwe ububonye, butwaye ibisasu bishobora kugera ku yindi migabane y'isi mu minota mike cyane. Ese ubwo bwato ni ubuhe? Kuki ibihugu bikomeye bibugira ibanga rikomeye? Muri iyi video tugiye kureba submarine ya mbere ku isi mu bunini n'ubushobozi bwayo. Mu mateka y'amato agendera munsi y'amazi, Submarine Nini kurusha izindi zose yubatswe yitwa Typhoon-Class. Yahoze ari ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet, ubu ni Uburusiya bwayisigaranye, ikaba imwe gusa yitwa Dmitry Donskoy. Yubatswe mu gihe cy'intambara y'ubutita kugira ngo ibe intwaro y'ibanga ishobora gusubiza igitero cya kirimbuzi igihe icyo ari cyo cyose cyagabwa ku Burusiya. Iyi submarine Dmitry Donskoy ifite ibiro bisaga toni 48,000, ikagira uburebure bwa metero 172 zose, ubugari bwa metero 23 ndetse n'ubuhagarike hafi bwa metero 27. Ni nini ku buryo imbere harimo aho kurara, aho gukorera siporo, ubwogero ndetse n'ibindi byafasha abasirikare kumara amezi menshi batagera ku butaka. Ibijyanye n'imbaraga zayo, ikoresha reacteur ebyiri za nucléaire, bivuze ko idakenera lisansi isanzwe ngo ibashe kugenda, ahubwo ikenera imbaraga za nucléaire gusa. Ishobora kugendera munsi y'inyanja amezi menshi, ikagenda ibirometero 1000 nta guhagarara, ku muvuduko wayo ushobora kurenga kilometero 50 ku isaha munsi y'amazi. Mu rugendo rwayo ikaba yitwaza ibisasu byinshi kandi by'imbaraga kirimbuzi. Aha ikaba ari naho itereye ubwoba cyane, kuko ishobora kwikorera misile za kirimbuzi 20 zo mu bwoko bwa R39. Buri misile ishobora gutwara imitwe kirimbuzi igera ku 10. Ibi bivuze ko iyi submarine ishobora gutwara imitwe kirimbuzi igera kuri 200 yose. Ifite kandi ibisasu byo mu bwoko bwa torpedo byo kurwanya andi mato cyangwa se izindi submarine zo ku ruhande rw'umwanzi. Iyi submarine ntabwo yubakiwe kurasa gusa, kuko mu mirimo ikora ishobora gukora ubutasi mu ibanga rikomeye, kurindira igihugu mu nyanja, gutanga igisubizo cya kirimbuzi mu gihe igihugu cyaba gitewe, gukurikirana izindi submarine zidapfa kugaragara ku byuma by'ikoranabuhanga, no gukora ibikorwa bya gisirikare kure y'igihugu cyayo aricyo cy'Uburusiya. Mu gihe cy'intambara y'ubutita, kuba igihugu cyari gifite submarine nk'iyi byabaga bivuze ko n'ibirindiro byose byacyo byaraswaho, cyari gifite ubushobozi bwo kwihorera kandi byihuse kikarasa aho gishaka. Niyo mpamvu yabaye kimwe mu birango bikomeye by'intambara hagati y'Amerika ndetse n'Abasoviet. Muri iki gihe rero, na submarine izwi neza kurusha izindi zose ku isi, ivugwaho ko ariyo ya mbere mu kurimbura kurusha izindi, kuko biterwa n'icyo ubivuga yaba ashingiyeho, harimo ibisasi itwara, kugenda nta rusaku cyangwa ikoranabuhanga rihambaye. Ariko hari izindi submarine ziza imbere y'iyi mu kugira imbaraga nyinshi, harimo nka Ohio-Class. Iyi submarine ikaba ari iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ohio-Class itwara misile za kirimbuzi nyinshi kandi ifatwa nk'inkingi ikomeye y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yubatswe guhera mu 1981, ikaba ari imwe mu mizinga y'intambara za kirimbuzi ikomeye cyane ku isi. Ipima uburebure bwa metero 170, ikagira toni 18,000 kandi igatwara misile zo mu bwoko bwa Trident 2 D5 zigera kuri 24. Buri misile imwe muri izi ishobora gutwara imitwe kirimbuzi myinshi. Ohio-Class ikaba igenda intera y'ibirometero 12,000 idahagaze. Muri make, mu mirimo Ohio-Class ikora harimo gutwara intwaro za kirimbuzi no kurinda inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose ku isi. Bwayo-Class iyi ni submarine nshya y'Uburusiya, itwara misile za Bulava kandi ifite ikoranabuhanga riyiha ubushobozi bwo kugenda bucece. Iyi submarine nshya y'Uburusiya yatangiye gukoreshwa muri 2013. Ikaba ifite uburebure bwa metero 170, igapima toni 24,000. Ifite ubushobozi kandi bwo gutwara misile za Bulava zigera kuri 16. Ikagenda intera iri hagati y'ibirometero 8,000 kugera ku birometero 9,000. Muri make, Bwayo-Class yakoreye gutwara ibisasu kirimbuzi, kurinda igihugu cy'Uburusiya no kugaragaza ibigango ku bindi bihugu bikomeye mu bya gisirikare, ibyereka ko Uburusiya atari igihugu cyo gukinishwa. Virginia-Class iyi yo yihariye mu bikorwa byo guhiga andi mato no gukora ubutasi bugezweho. Ni submarine y'iki gihe igezweho cyane mu ikoranabuhanga. Yatangiye gukoreshwa muri 2004, ikomeza kuvugururwa. Ifite uburebure bwa metero 115, toni 7,900, ikaba yarakorewe kwikora misile za Tomahawk cruise missile zirenga 12. Virginia-Class kandi ishobora kugenda amezi menshi mu nyanja idahagaze cyangwa se ngo igaruke ku butaka. Muri make, ifite imirimo yo gukora ubutasi, guhiga andi mato cyane cyane ya submarine, kurasa ibisasu bya kure no gukora ibikorwa by'ibanga special operations. Muri make, Ohio-Class na Bwayo-Class nizo zifatwa nk'izifite nuclear strike power ikomeye cyane muri iki gihe, ariko Virginia-Class yo ikarushaho muri stealth na intelligence.
bivuze ko yubakanywe ubushobozi bukomeye bwo kwihisha radari ndetse ikaba yaranahawe n'ubushobozi bwo gukora ubutasi bugezweho. Mu by'ukuri submarine zikomeye cyane muri iki gihe ntizikiri imwe gusa, ahubwo hari 3 z'ingenzi zihatanira uyu mwanya ari nazo tumaze kugarukaho, mu gihe Typhoon-Class yo ariyo nini kurusha izindi zose. Izo 3 zigezweho zifite ikoranabuhanga riruti rya Typhoon-Class mu kugenda bucece no mu kurasa. Bibutse ko submarine igenda nta rusaku bigorana kuyibona ku byuma by'umwanzi. Ibi biyiha ubushobozi bwo gucengera ikaba yagera mu matware y'umwanzi ikahakora ubutasi umwanzi atarabutswe. Ntimukibagirwe kugaruka kutwumva. Mukande kuri subscribe batarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter Pack. Munasure website yacu isheja.com.